Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklike ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba zonke ukuthi libe kwazi konke lokhu okwenzakalayo elizweni lethu. Umseleku-ke yena kuThando Nesithembu uyasinika nje i-hint eyokuthi uwife number 6 angabe esendleleni. Umseleku nje kwenye i-episode wayekhuluma labantu abakibo wabe sithi yena ufuna abafazi abanengi njalo izihlobo zakhe zathi hayi sifuna abafazi abanengi yenzeke khonokho. Umseleku yena akamanga ngitsho kanye ufuna bonke abafazi njalo usetshengisele ukuthi ufuna unumber 6. Ukhuluma lo Macele, uMacele esevumile ukuthi ambone uwife number 5 wakhe. Wabebuza ke uMacele ukuthi nguye yini lo owokugcina. Umseleku waphendula wabe sithi hayi. Lokhu kutshengisela nje ukuthi Umseleku uzasilethela uwife number 6. Asazi ke ukuthi uwife number 5 uzabe ezimisele yini ukuthi kube le last born yomfazi yena esanda kufika. Ngikho ke ukuphela kwevideo leyi umelele enye ivideo umelele njalo ukuthi Umseleku asilethele omunye umfazi. Don't forget to hit the subscribe button.